Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno nini makare kamoro moro maitiere janeno mar Color TV midhiambo makawuono chini di mar holiday tich adek tarik 27 dwe mar abich higa 2026 machiegni weche manyien kidieni di mar puodho chieng'. Katika wakati wa uchaguzi kunaweza kuwa na mambo ambayo haistahili, kunaweza kuwa na ugumu na matokeo ambayo haitakuwa ni mazuri. Tunasikia vile Olkalau constituency iko, tuko kwa ile barabara ya kutafuta kiongozi, na tunataka sasa kuanza mambo ya kuombea amani, tukiuliza viongozi wote ambao wanatafuta viti wasitumie matamshi mbaya, wasitumie sijui nguvu mbaya kwa njia mbaya, ili waweze kuleta amani, kwa sababu hata wakikalia viti wangetaka kuongoza constituency ambayo iko na amani. Anyuola mag rowere maromo adek mane onegi koda magina e kiboma nindo Busia koro gikine niendi dwaro ratiro kaachiel bende koda neno kaka ginyalo chwalo ringregi pacho. Rowere go moting'o Kanyindo Alan Odhiambo, Frederick Odhiambo kaachiel koda Shadrack Onyango ne ochieli koda magina tarik 3 dwe niendi mar abich e kinde mane gibako ng'at ya kwamba hii lazima wapate justice na hii kuwe ni mwisho tafadhali. Mtoto huyu hakukuwa threat kwa maofisa, manake hakukuwa na silaha yoyote ambaye tunaweza kusema ya kwamba angedhuru maafisa wale ambaye walimuangamiza, na alikuwa ni mtu ana ile tabia ya uuni. Kwa hivyo kifo yake haijatufurahisha kama familia. Jokanyo mag jodienjo Salama e kaunti nendo ma Migori koro kwayo josiasa mapacho kaendi mar mondo mi owek tiyo koda thuolo ma giyudo yanyo jowetegi, to kar mano endo ginene gichwalo chenro mag dongruogi kaachiel koda wacho weche manyalo riwo oganda. Ka gitwak odiechieng' ma kawuono e kinde nyasi mag Idi, bende koro gikwayo mar mondo mi tend kaunti ma Migori kaachiel koda piny owacho mamalo oyie one kaka koro nyalo dhi nyime koda loso kata gero ulalo nindo ma Migori mabende nomukore kaluwore koda koth mapeka mabende nochwe pacho kaendi, kendo osebedo kamiyo chenro gik mag wuotha kaachiel koda chwalo mwandu bedo koda ng'ikruok kuom kinde. Wewe unataka kuleta nini kwa binadamu? Leo hata binadamu hawe yani maskini namna gani, kile tunataka ni chakula. Kitu tunataka ni education. Wewe unajua bila education hakuna anything. Saa hii as we are tunasimama hapa. Tunasimama kwa sababu tumeenda shule. Mtu hajaenda shule hawezi ongea. Utaongea na lugha gani? Kitu ya ine, ongea kuhusu mambo ya imani. Mtu akiwa na imani hataenda kwa polisi, hatashikwa kwa sababu ako na imani, na mtu akiwa na imani anaheshimu ndugu yake na anajiheshimu. Bende ne gitiyo koda kathuolo makama mar kwayo jotelo mago ma e kaunti ni Kima Migori kaachiel kod mago mag piny owacho mondo koro to nyal neno ni bridge ma e kaunti ni Kima Migori mano oywe koda kawula mapek e kinde ma koth ne chwe e pacho kaeki mondo mi olos mapiyo kaka nyalore, nimar thoth ohala koro to chung' mana kar tiendgi, gino mabende giywak matamre gi nono. Sasa hivi Migori
shida kubwa ambayo tuko nayo, biashara imekufa. Sababu gani? Bridge mnaona hapa. Hiyo bridge kwa kweli imeua biashara yote. I don't know, serikali inaongoja sasa aifanyie campaign ndio sasa itengenezwe bridge. Tunataka that bridge very fast. Tunawapea only 2 months. Bila that bridge kutengenezwa, wataona ile maandamano wajaiona. Kwa sababu ni Senate Roads Committee ilikutana na waziri Chirchir, ambapo waziri alisema kwamba kuna pesa imeshatengwa. Kinachosubiriwa kwa sasa hivi ni maji yaweze kupungua kwenye mto, alafu ujenzi uanze. Mimi nina imani kubwa kwamba hii ujenzi itaendelea. Ger mondo mi ukelnwa pesa magero daraja nikech nwawinjo ni usegolo pesa ne kanye to bajede ng'am contractor ng'ama no. Collins, Kala TV, County ma Migori. Jakome duwar bo siasa mar ODM mabende en governor e county Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jaod bura ma Kisumu Central Laktar Joshua Dongoro odiochieng' makawuono bago romo mar neno kaka nyasi nendo mabende gidhi bago tarik 31 idhi ta e boma niende ma Kisumu to molo banga grose bage kanyende kuku mare manendo madhi bedo lap nendo ma Kirembe e kinde machalo kamano nendo bende ne oyuor kanyo kod jochung' mamoko mabende wuok e kaunti nende ma Kisumu ka duto giwinjore mar mondo mi chendo makamano bitayo makare ka kwa jopiny mar mondo mi obi wuog oko karom gi kendo yuora e romo makamano. So we paid a courtesy call to our office as a party, be able to continue the preparations for our rally, which will be held at Kirembe grounds on Sunday. The Kisumu Wabiro rally is an ODM, a major ODM rally that will be attended by all national leaders. We will be giving a comprehensive media briefing tomorrow, together with the regional organizing committee and leadership, together with the Kisumu leadership. Today we are here with Dr. Ron, we are here with Adui, and several leaders, MCAs, but for today it was just a consultation with our Kisumu Central officials. We are encouraging all our people to turn up in large numbers because it's a defining moment for our party, it's a defining moment for our party leadership, it's a defining moment for Kenya. It's a day to reckon with. Kapodon manebo maniri ma Kisumu kare kaunti niende ne jokanyo mag jodinje salama no bago nyasi mar Idi kod chieng' makawuono e kaunti niende ma Kisumu kama gijewo mar mondo mi kwe kaachiel kod hero med bedo e kind oganda ka otelnegi kod Sheikh Moses oyango kanyendo ni achiel mar oganda kod kwe ema koro biro miyo oganda luwo dongore kumano endo oganda oyunya kwe. Kwa majina naitwa Sheikh Musa Ismail Haji, chairman wa Kisumu Muslim Association. Tuna furaha ya kuwa tumeweza kuswali swala Eid, na Eid hii ni Eid ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi Waislamu ili tuweze kusherehekea pamoja na wale mahujaji ambao wameenda kufanya hija katika mji wa Maka. Mahujaji kawaida wao hawana swala ya Eid, bali wanashughulika na mambo ambayo yanahusiana na ibada ya hija, na watu wengine kama sisi ambayo hatujaenda Maka tunaswali swala Eid, na tukishamaliza kuswali swala Eid tunaenda kuchinja wanyama kwa sababu ya kumshukuru. As we launch the Kondele Social Justice Center and also the Manyata B Social Justice Center. Of course, when we talk about civil rights, the history of Kondele and how the residents of this area have fought for civil rights cannot be forgotten. The local residents of this area have a place where they can feel safe and secure to come and lodge their complaints of human rights violations. You realize that it is very difficult for a member of the public to go to a police station to report police officers. And so hence the significance of places such as this, where they can come, lodge their complaints and feel safe and secure that there may not be reprisals for lodging those complaints. My name is Commissioner Ken Williams Nyakomita, Commissioner in charge of Nyanza region from IPOA. As IPOA, Nyanza region will actually also ensure that we work closely with
such particular establishment to ensure that, first of all, in terms of confidentiality, we get information in terms of confidentiality, and also in terms of protection of the vulnerable personnel who are actually reporting those particular cases, and also creating awareness to the general public so that they can also use such avenue to also communicate to these particular agencies. Jotelo mawuok e masawa mar piny Kenya kata Central Masiro piny owacho koro yango ni chenro mag dongruoge mathoth jotend piny osechwalo kuom manindo gi kwedo jotelo makwedo piny owacho. Watu watafute kura bila matusi. Watu watafute ya MCA yule anakujipima na ya mama kaunti. Wacha piara nyingi na kusema serikali haifanyi kazi. Na sisi tukianza kusema wewe pia uko na deni ya county government ni 2.7 billion as we are sitting here. Mimi naweza kuwa msichana mdogo muoga, lakini waziri mnamjua yeye si muoga. Tunashikilia serikali na rais juu tunampenda na juu tuko na heshima na juu tunataka kuletea watu wetu maendeleo. Yena mar mno make gi kanyende kidini mar podho chieng' tudi kodwa sa achiel gi sa adek mano kidini mar machiegni pacho konde ng'eny weche miyudo weche mamoko mathoth kaka gimedo monwa e mesa marwa mar kawo weche manyien. Erokamano riti masani nyinga Joash Odhiambo Mitula.